Tak apa, hire dulu. Nanti ajar sambil jalan. Hire tanpa sistem ialah jemput masalah masuk. Tim bukan masalah. Founder yang tak jelas arah, itulah masalah. Biar aku buat. Aku lagi cepat. Kalau semua kena melalui kau, itu bukan scaling. Itu bottleneck pakai nama perfection. Korang ni tak faham-faham ke? Tim tak gagal sebab bodoh. Tim gagal sebab expectation kabur. Apa yang tak ditulis, jangan harap dibuat betul. Tim aku ni memang tak perform. Kalau tim tak perform, Ya, itu laporan terus kepada leader. ya. Tim adalah cermin cara kau memimpin. Aku nak result. Tak kisah cara. Tekan tanpa bina akan lahir orang penat, bukan orang power. Scaling sebenar ialah bina manusia, bukan perah tenaga. Kalau kau delegate kerja tapi simpan keputusan, kau belum lepaskan tanggungjawab. Scale bermula bila kau lepaskan kawalan yang tak perlu. Ramai founder kata tim susahkan bisnes. Hakikatnya, tim cuma besarkan apa yang founder dah ada. Kalau sistem kau serabut, tim akan serabut. Nak scale tim, kau kena scale diri kau dulu.